zako meza nkwizere kuko utayobya zako meza nkwizere kuko utabesha kuko imigambi yawe kuri jari myiza we kuko imigambi yawe kuri jari myiza we zako meza nkwizere kuko utayobya zako meza nkwizere kuko mana we utabesha amangenda inyuma ku murongo w'inyuma manake ahandi kamanisha ku muntu kamenya ko imbere yanjye hari umuntu undi sinshake kwikanisa rimbona ko bagira irya danse yo kunama irya danse ngamansa nunamye ngayikubita nunamye n'isoni nyinshi mu marepetition y'abaririmbyi ndaririmba nzamura nk'ijwi twari kwegeranye n'uwacu ankora mbona arangabukiye ati niba kujaniriya muri soprano nimbonane kurimba tenare noneho sinarizi ngo tenare niki mbonaga iwe angabukiye nabi cyane abantu benshi bazi ngo umuyumbe nuzi kubyina nibarya bazi gusirimba ariko umuyumbe ntabwo ari uzi gusirimba cyane cyane irya nyuma abaririmbyi bose aho mu nyumva muri hirya no hino mumenye ko iki gikorwa Imana iduhereza ingabire n'izi bikora z'abana abana nabo baranezeza mu cyane abana baranezeza twebwe ntimuragira abana tuzi umunezero w'abana kuri wowe mpi ayo makuru ntuyazi ndetse mbere yuko tugera no ku bana wewe n'ubuzima bwo kubaka ntabwo buzi uwo munezero ntawuzi ko ndakubwira ntagutaye ariko uzabibona bizakubaho ni ibihe binezeza kabisa mu mibereho y'umwana w'umuntu ibi ni ibihe byanejeje umutima wanje. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mwe mukurikira chaîne yacu turabashimiye cyane mwebwe mumaze gukora subscribe kuri chaîne Muhira Studio turabakunda cyane kandi n'izagaciro hanyuma tudatinze cyane twinjira mu kiganiro cyacu nkuko mubibona tubazaniye ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe umushitsi udasanzwe kabisa turamwishimiye cyane kuri iyi chaîne yacu kandi ndabizi ko namwe mwishimiye kandi mumukunda cyane cyane kabisa. None ndabasaba kugira ngo murebe iki kiganiro kugera kigeze ku musozo tubane namwe kugira ngo ntimuze gucikwa ibintu byiza tugiye kuganira cyangwa se amagambo meza kuri uyu munsi. Hanyuma reka twakire umushitsi wacu turakwakiriye Evangeliste Dairo. Urakoze cyane. Hanyuma wibwire abantu basanzwe bakurikirana ibiganiro by'Muhira Studio. Urakoze cyane kutwakira kuri studio yanyu Muhira Studio. Kuba tutaziranye batanzi nitwa Ngendahayo Dairo. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana babiri umuhungu n'umukobwa. Urakoze cyane. Uba warakuriye hehe mu butoya bwawe? Je navukiye muri Kongo mu Minembwe aho bita ku Kiziba ariko menye ubwenge twabaga aho bita ku Kabingo kwa Gasare. Niho nabaye nkiri mutoya. Navuye nkiri mutoya. Turakwakiriye cyane abenshi barakuzi niyo mpamvu ntiriwe
mvuga cyane ngo ubibwire cyane, barakumenyereye mu bijanye n'ibikorwa ukora za gospel, hanyuma ni nayo tuza kuganiramo uyu munsi bijanye n'ibikorwa byawe ukora. Umuntu yakwibaza ngo ese Dairo ni muntu ki? Dairo mu buzima busanzwe abari mu biki iyo atari mu bintu bya gospel? Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe mba ndi umupapa uri mu rugo iwiwe witaho abana n'umuryango. Muri iki gihugu turimo tukirimo nk'impunzi, twibayemo nk'impunzi mu gihugu cy'u Burundi. Tunabashimira uburyo ki batwakiriye. Urebye ahanini umurimo wanje nkora ni umurimo w'uburirimbyi, niwo umfata umwanya munini. Niwe uhe umwanya munini cyane. Urumva n'igihe twe tumenyereye ko ari ibihe by'amakirite byaniyinga, iyo birangiye tuvuge lenda itangiye, wewe nta bindi uba uhugiyemo cyane, nta bindi uha umwanya, nibyo kuririmba. Ni ukuvuga ngo kuwa mbere wenda nduhuka kuwa mbere, ariko indi minsi yiyinga mba ndi mu byo kuririmba, niyo ntari kuri stage, ariko mba ndi mu bintu byinshi bijanye n'iby'indirimbo, ngayo marepetisiyo, ngaho studio, bene uko nguko. Wayatangiriyeho amashuri, wigiye ayisumbuye hehe? Amatoya wayigiye he, nimba hari amato cyangwa amakuru? Amashuri yanje abanza ya primaire nayigiye mu gihugu cy'u Rwanda. Secondaire nyigira mu gihugu cy'u Burundi, na kaminuza nayirangirije hano mu gihugu cy'u Burundi. Urebye ni nk'uko nguko. Urakoze cyane. Hanyuma twifuje kuganira nawe, twabishatse kenshi, ariko kuri uyu munsi tubigezeho. Buriya ni umwanya w'Imana wari utaragera. Hanyuma twifuje ko twaganira kuri uyu munsi ukirekura ukaganiriza abakunzi b'Imuhira Studio. Ni ibihe bihe bidasanzwe uba waraciyemo uza wibuka, byaba bibi cyangwa ibyiza mu buzima bwawe? Sinzi wenda icyo kibazo uko ndi bugisubize, sinzi nimba ari ibihe byiza cyangwa ibihe bibi mwashatse kubaza. Byose, yaba byiza cyangwa bibi, ariko byagusigaye mu mutwe kugeza n'ubu ngubu uzi ubyibuka ibyo bihe. Umuntu uri nk'uko kwanje, imyaka mfite ntabwo ari mikeya. Twaciye mu bintu byinshi byiza n'ibibi. Bimwe mu bintu bisa naho byari bikomeye cyane mu buzima bwanje, nuko twabuze umubyeyi. Nabuze umubyeyi, mama mbyara, nari mfite nk'imyaka 11, ariko byose ndabyibuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo byari byoroshye, ariko na nyuma yabwo twagiye tugira n'ibindi bihe byiza. Imana yaradushoboje, turabaho, turakura. Imana iduha abandi babyeyi bo kuturera, tunashima Imana. Turakura, turiga, turarangiza. Kurangiza amashuri byari ibihe byiza by'umunezero. Segondere, kaminuza. Si n'ibyo gusa, Imana iradufasha, idutera iteka, niko nubyita. Tugera n'umwanya wo kubaka, gukora mariage, no kuvuga ngo gushinga urugo, nabyo biri mu bintu byanejeje umutima wanje. Ntibyagarukira aho ngaho, Imana iduhereza ingabire n'izi bikora z'abana. Abana nabo baranezeza cyane, abana baranezeza. Twebwe ntimuragira abana, tuzi umunezero w'abana. Kuri wowe mpi ayo makuru ntuyazi. Ndetse mbere yuko tugera no ku bana, wewe n'ubuzima bwo kubaka ntabwo ubuzi, uwo munezero ntawuzi. Ko ndakubwira ntabwo utaye, ariko uzabibona, bizakubaho. Ni ibihe binezeza kabisa mu mibereho y'umwana w'umuntu. Ibi ni ibihe byanejeje umutima wanje, uretse ibihe by'umwuka tubamo byo guhimbaza Imana. Biriya nabyo bifite undi munezero wabyo wihariye.
uba hejuru y'ibindi byose. urakoze cyane. Hanyuma se waba warakuze uririmba muri korali kugira ngo utangire kuririmba byagenze gute? Wakuze uririmba muri korali cange? Jewe nakuze ndirimba mu rugo, nakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe, data n'umupasiteri. Mu rugo twarasengaga, yaradusengeshaga mbere yuko tugira ico gitaramo cyo mu nzu tukaririmba. Uretse aho ngaho sinigeze ndirimba mu korali mato y'abana za Musingi, za Sunday School, ayo ngayo sinayaririmbye. ndetse maze nko kwigira nko haruguru bukeya, nsatira imyaka ya adolescence, ibintu byo kuririmba nahise nsa n'ubyanze, bimva ku mutima, nsa n'ugiye ngo gukurwa n'isi, ngakunda ubuzima bwo gukina umupira, ibi nyine abasore bose babamwo, kabona ibintu byo kuririmba ni ibintu bibereye abakobwa. Umuhungu wagiye muri korali nkabona arasa n'uwataye amanota, ariko Imana iza kudufasha, iza kuduhamagara. Kuririmba kwanje ni umuhamagaro, wavuye ku Mana. Ntabwo ari ibintu wakuze, ntabwo ni muri iyo myaka y'ubwana mikeya nyine kuririmbira mu nzu, bakabasengesha mukaririmba, ariko atari ibintu nyine bifashe bifite imizi. Ariko nyuma nibwo nagize umuhamagaro kabisa nyirizina wo kuririmba. Wahamagawe uri mu biki? Wahamagawe gute? Guhamagarwa kwanje kugira ngo nze mu byo kuririmba, mu by'ukuri byatangije hari nko mu mwaka 2023, ni nkaho ngaho cyane na gatatu. Nagize umuhamagaro uciye mu nzozi, nkunda kubivuga cyane abo dukorana ibiganiro n'abambajije ubuhamya. Nagize umuhamagaro uciye mu nzozi, njyewe ndarota, mbona impanda yavuze, mbona nasigaye. Noneho muri izo nzozi numva ko umuntu ambwira ati ese kubera iki utaririmbiye Imana? Wabujijwe n'iki kuririmbira Imana kandi naraguhaye impano yo kuririmba? Bambwira ngo bampaye impano yo kuririmba kandi ntarenzi ko nyifite. Noneho bukeye ibyo bihe nguma kubitekerezaho, izo nzozi ziguma kuntekerezaho, ndetse bizindera n'ubwoba bwinshi, ndetse nkumva nko gupfa, nkavuga ati kandi urapfa. Umutima nkumva ndaremerewe, nkumva nutaje kuririmba genda uje kuririmba. Kuko muri izo nzozi nabonaga banyereka korali y'urusengero, yabagamwo bashiki banje n'abandi, kagenda gusenga rimwe na rimwe, ibindi minsi nkaja gukina umupira. Urebye ni nguko birandemerera cyane, ndavuga ati ibi bintu nindaja mu byo kuririmba no gupfa n'upfa. Nibwo gufataga umwanzuro ndirubura muri korali. Wirubura muri korali byari bimeze gute? Kuko abantu ntibari basanzwe bakumenyereye wenda muri korali, byari bimeze gute icyo gihe? Nirubura muri korali mu by'ukuri ntabwo bari bamenyereye, ndetse n'abashiki banje twabanaga iyo bari basanzwe baririmba, narababwiye ngo ati noneho ngiye kubasanga muri korali yanyu, ngiye kuza. Bagaseka bene biteye ubwoba, kuko babonaga bitoshoboka. Baranseka nawe ati nyamara ngiye kuza muri korali. Noneho ngo buce nyine ndagenda,
kandi ngenda mfite nk'isoni nk'ikimwaro ngenda mfite isoni guhagarara kama ngenda inyuma ku murongo w'inyuma manake ahandi kama nisha ku muntu nkamenya ko imbere yanjye hari umuntu undi sinshake kwikanisa rimbona ko irya danse ngama nsa nunamye ngayikubita nunamye n'isoni nyinshi hanyuma ndanavyibuka nza nibuka hari umunsi twagiye muri repetition none mu marepetition y'abaririmbyi ndaririmba nzamura nk'ijwi twari kwegeranye n'uwacu ankora mbona arankabukiye ati niba kujana iriya muri soprano mbona ne kurimba tenor noneho sinari nzi ngo tenor ni iki mbonaga iwe ankabukiye nabi cyane uwo muntu nubaracahari uwo muntu maze ntamubona sinzi ko tiduherukanye ariko nyine mbona arambwiye nabi noneho tivagukwaza hoye ndihanganaga yariko nyirukana ngo nje ngo ndaririmba nabi ngo nindirimbe tenare ntaramenya tenare noneho buke tugenda tumenya amajwi batugorora batwigisha twisanga nyine natwe dutangiye kubishobora hanyuma uza kubimenya gute neza ko wahamagawe nyine urumva kubimenya ni confirmation ni muri uko kuntu narose nibwo nabonye ko ari Imana ikeneye kunkoresha hanyuma ndajibuka hashize iminsi mikeya ubanza ukwezi kwari kutarashira nari maze nk'ukwezi cyangwa k'ukwezi n'igice nibwo nahise mpimba indirimbo ya mbere kandi nikiri musha ukwezi kumwe n'ingicirubura nahise mpimba indirimbo nk'ukwezi n'igice sinibuka ariko n'igihe kigufi cyane kiri inyuma gusa kuri ya kiri inyuma nahise nta mikrofone bompereza bekinge ndayihimba nyigisha korari tuyiririmba mu ikanisa abantu barafashwa kuko ikorari nari ndimwo twari usanga turimba indirimbo z'abandi ico gihe ni gahunda zo guhimba zari zitarabanka cyane mu makorari abantu usanga baririmba indirimbo zandi makorari yateye imbere nyine bihita bitangaza nk'abakorari barakanguka bakazabazanya ngo se ni yawe nyine ni yawe cyangwa ni jewe kabisa no kanico naco mbona n'iki ari nka confirmation kabisa ko ari Imana ishaka yego kuva wahamagawe icyo gihe wahamagawe kuvuga ngo noneho utangire guhimba indirimbo zawe bwite uretse none iyo ngiyo sinzi ko wenda wari kugerageza cyangwa se zari bimeze ariko noneho kugira ngo utangire wicare wandike indirimbo utangire kwandika nyuma yo guhamagarwa byatwaye nk'igihe kingana gute nk'amezi angahe umaze guhamagarwa kugira ngo utangire kwandika gutangira kwandika byoba byaratwaye hagati y'ukwezi kumwe kwezi n'igice kugira ngo nandike iyo ngiyo ya mbere iyo nahereyeho byatwaye nk'ukwezi n'igice ndayigisha barayiririmba mu ikorari noneho na nyuma maze kubaga umuririmbyi maze kumenya amajwi noneho iyo gahunda irakomeza yo kwandika indirimbo ariko nkazandika nzeza gikorari nari ndimwo byagiye biza kabisa noneho Imana iza no kumfasha kuko senti bayibikaga mu rugo umuhungu umwe nawe ntiyarabizi cyane ariko byibuza gucuranga asa n'unyigishije gufataho amato bukeya utuntu dukeya muri fa dieze kaza mfata gashiramo ritme bikanyorohera noneho bikampana courage bikanafacilita mu buryo bwo kwandika indirimbo ico gihe twanditse indirimbo zitari nkeya turanazisohora mu sohora kasete n'abandi twandikanyije n'abandi oya ihari harimo n'abandi hari abandi twagiye tubana bari hanze bitwa Manuel twabanye mu korari yitwa Rarati ni korari yabaga mu itorero rya Peace Man ibamwo n'ubu nyine
n'abandi iyo korali yaje gusohoka urusengero dusigara mu yindi ngo ni Jerusalemu tubana n'abitwa ba Yonimiki pasiteri ari hanze ba pasiteri Kimararungu abo bose barabanditse b'indirimbo natwe twese uyakandika cyangwa tugahuriza hamwe twagiye dukora amarubumu menshi tuyasohora nyine ni za kera wowe ni za kera wowe wari ukiri mutoya zari ziri kuri ya CD ikaseti bagaza musohora nyine bakabahereza amakaseti ngo buce azaho iterambere raba aza na za YouTube ubu tuzigezemo ariko mbere ko ziza abanje kuza amasede amaflash bene ajya amasede bazungurusa gutya ndayibuka nyina amakaseti abakomeretsa barayazana bakajeroza nariya kabisa nariya twebwe twayakoreho dusohora indirimbo mugashira mu radio tugakora amakasete ga ariya yasora mugashira mu radio mugategera mugashira mu radio na nyuma zavuga amasede ariko ndibyatinze periode yacu zariko birangira duhita tugira amasede mwarakorana muri benshi mwarandika mugafatikanya rimwe noneho bamwe urumva baragiye batangiye kugenda ngo waje gutangira kwandika ntajyaye wenyine ku giti cyawe indirimbo zawe kugeza kuri ubu nyine tuba tuvugana nanditse indirimbo sinozimenye sindaziharura nanditse indirimbo nyinshi kanje jenyine ariko kuririmba ku giti canje kugeza kuri ubu nyine usibye indirimbo imwe mfite namaze gukora muri studio ngiye gushira hanze ariko kuririmba ku giti canje nari ntarumva umuhamagaro wacu urumva nagize umuhamagaro hari indirimbo imwe wasohoye niyo ya mbere nico gihe bwa mbere nari nkubonye iriya ndagwetse ku mugongo wanje yes iriya ni iriya video ntoya nabonye ico gihe iyo video yarasirikiye cyane mwicaye mwariko muririmba mwicaye ahantu ngira ni video wari wayikoreye ni video iriya ndirimbo se ntiyari iyaho ku giti cyawe ni yanje n'izindi nyinshi nagiye nandika kuravuga iriya ariko n'izindi nyinshi ariko ntabwo iririmbye ku giti canje nk'umuhanzi inyuma yo kuririmba mu makorari twagiye mu minisiteri kugeza n'ubu nyine mbarizwa muri minisiteri yitwa Gisubizo Ministry naho twakoreye indirimbo zitari nkeya izo twanditse uvuze n'izindi twagiye twandika yaba ari minisiteri mbarizwamo hano iyi ndirimbo nari nkubwiye mwayisubiyemo twabanje gukora audio yayo turayisora muri studio nyuma tuza kuyikora live recording i Kigali muri concert muri Gisubizo nyine urumva turandika ku giti cyacu nk'uko bivuze tutabifashijwemo n'undi niko nobyita iyerekwa Imana itanga cyangwa yishurirwa Imana itanga ku ndirimbo ariko tugakorera mu ministeri donc ukayifata ukayiha ministeri ikitirirwa ministeri niko nobyita kuko rimwe tubarizwa ni nk'uko nguko murakoze cyane hanyuma ni ngiye ndirimbo wigeze kwandika cyangwa se wigeze kuririmba wumva ko iyo ndirimbo ijanye n'ibihe wari uri muyitekereje nyuma ukumva ko iyo ndirimbo wayiririmbye bijanye n'ibihe wari urimo indirimbo ubusanzwe abantu bandika kenshi nasanze kwandika indirimbo cyangwa guhishurirwa indirimbo iziterwa n'ubundi nk'uko bivuze iterwa n'umwanya urimo hari indirimbo ikuzamo bitewe n'uko umutima wawe wuzuye amashimwe uri gutekereza ibintu Imana yakoze akaba indirimbo ikuzamo bitewe n'uko watekereje ubukuru bw'Imana icubahiro c'Imana ukumva ukeneye kuririmba ukumva ko
ko birabira muri wowe ukamuririmba ubukuru bw'Imana icubahiro c'Imana noneho akaba ni uririmba bitewe na situation y'ubuzima bugoye bana nkiyo urugero warutanze ngo yetse ku mugongo nari ni mu bihe bisa nibigoye ku giti canje no muryango ibihe ubona nyine ucitse intege wihebje no magambo urayumva nyine ariko numva ijwi ry'Imana rimbwira riti humura ndi kumwe nawe zabana nawe ngwetse ku mugongo tacu uzaba bene uravyumva uwo mutima w'uwo muntu usanga hari ibintu arimwo bisa nibishaririye kandi ntabwo aba ari wenyine nubwo aba ari wowe ubabaye ariko usanga ari nishurirwa ry'indirimbo usanga ari rusange kuko nage numva ubuhamya bw'abantu benshi bambwira ati iyo ndirimbo ni nkaho arenje wayandikiye yagiye bashikira bari muri ivyo bihe abantu rero ibigeragezo ni rusange ngeragezwa n'iki nawe ukageragezwa n'iki na kiriya ariko Imana iraduhetse irakumwe natwe nivyo iyo ndirimbo yumvishe rimwe amagambo akomeye cyane umuntu yo kwibaza ati se ibyo bihe byari bikomeye byari bimeze gutyo kuri Dairo byari ni ibihe bihe ibyo ngibyo ibihe twari turimo byari ibihe cyane cyane bijanye n'umuryango umuryango wari mu bihe bisa n'ibigoye twari dutuye hano muri iki gihugu umuryango hano haba intambara Bujumbura ibibazo bitoroshe ababaye Burundi barabizi 2015 turashwiragira abana muryango famiye bamwe ukasanga bari Kigali abandi baraha baratatanye famiye muzehe na mukecuru n'abana bakeya bari mu nkambi none ukavuga ati ibi bihe byo kugeragezwa uko bizohinduka rya bigenze gute bizohinduka ryari aya mateka ibibazo bitandukanye azorangira ryari ugasanga nawe ari ibyo ugenda uhura nawe ku giti cawe ubuzima budafite nk'icerekezo ukabona nta tongo ukareba imbere ivyo birashika nyine ukabona nta zuha ukora ukabona ukavuga ati ibintu bizorangira ryari noneho nico gehise yazamwo iyo ndirimbo irimwo uko kuntu nyine ariko kandi irimwo n'ijwi ry'ihumure usa n'uririmba ubuzima bwawe buri bw'ibigeragezo ariko harimo n'ijwi ry'ihumure ko Imana iri kumwe natwe uko biri kose ureze ni nguko cyane ni muri ya periode ya 2015 arakoze cyane hanyuma turaganira nyine byinshi bigiye bitandukanye twaguhamagaye nyine nk'umuririmbyi kandi nk'umuyumbe ese buriya umuyumbe n'umuririmbyi baratandukanye cyangwa ni bamwe umuyumbe n'umuririmbyi baratandukanye usibye ko nje ndavuga ngo umuririmbyi yakagombye kuba umuntu wese w'umuririmbyi yakagombye kuba umuyumbe kuko umuyumbe ari image abantu bafite y'umuyumbe mbona atariyo abantu benshi bazi ngo umuyumbe nuzi kubyina barya bazi gusirimba ariko umuyumbe ntabwo ari uzi gusirimba umuyumbe ni umunyamasengesho rero umuramyi wese umuririmbyi wese yakagombye kuba umunyamasengesho usibye ko abanyamasengesho bose batoba baririmbyi kuko kuririmba ni impano hari umuntu ushobora kuba umunyamasengesho ariko atazi kuririmba ariko umuririmbyi uririmbira Imana yakagombye kuba azi ari n'umunyamasengesho arasenga Imana basi nubwo atoba umunyamasengesho w'umunyamwuga niko no byita gusenga bitoba nk'uko akazi ariko yakagombye kuba afite ikintu cyo gusenga muri we yego ni ubwo rwego twagutumiyemo hanyuma hari video tumaze iminsi tubona zisirikira ku mbuga nkoranyambaga z'abayobozi b'amakanisa n'abaririmbyi
basa nk'abari gusubizanya ukuntu nyine. Example novuga ko hariho nka video imwe kugira ngo wenda ubimenye, video imwe y'umukozi w'Imana nyine yaje nyine ari kuvuga asa n'uri gukosora, avuga ngo abayumbe uburyo bakagombye kwitwara kuri podium. Nyuma tubona video undi muririmbyi nawe uje asa nkaho ari kuvuguruza ibyo pasiteri yavuze, ari kuvuga ngo uwo muntu ngo niwe munebwe. Ibyo wewe urabivugaho iki? Ibyo ngibyo nta makuru maremare mbifiteho, gusa umwungeri remera ko afite uburenganzira bwo gukosora, guhana, gutesha, kandi tukabubaha kuko abanyamasengesho, abaririmbyi, abagira gute, inzego zose nyinshi zo mu kanisa ziyoborwa n'abungeri. Rero umwungeri yabivuze muri ubwo buryo, urumva bari mu nshingano ziwe, nta birebire no bivugaho. Hanyuma y'uwo muririmbyi wo baravuze gutyo, simbizi ko ari we wenda iyo yarashubije umwungeri, nta makuru maremare mbifiteho. Biba binsaba ngo mbanze mvugane n'uwo muririmbyi mubwira ntese iyi video wari ukeneye gusubiza umwungeri, tukabiganiraho, ariko nta makuru maremare mbifiteho ngo wenda mbe nanaca n'imanza mvuge ngo uyu muririmbyi ariko asubiza uyu nguyu. Oya. Ni irihe banga ryo kuririmba? Ibanga ryo kuririmba, iyo udasabana n'Imana usanga ibintu byo kuririmba, kuramya Imana ubikora kubera experience. Ndabimenyereye, ndabizi, ndaririmba, noneho ugasanga usigaye ubikora nkawe, kandi iyo ubikora nkawe ntibifasha abantu. Ariko umuntu ugirana usabane n'Imana, abantu ntibamurambirwa kuri stage. Ni ryo banga rya kabiri. Ugomba kuba uri umuntu usabana n'Imana, aribwo buzima bwawe. Icyanyuma ugomba kuba uri umuntu uciye bugufi, ushobora kujera 6. Abaririmbyi benshi urabizi bakunda gukundwa, bakunda ari amashi. Abaririmbyi bakomerwa amashi, abaririmbyi baravugwa, abaririmbyi ni abantu bagaragarira abantu bose. Noneho rero benshi hari igihe batwarwa na kiriya cubahiro abantu babahereza, n'ariya amashi bikamutera urugeye mu mutima kwiyumva, bigatuma rero ashobora guhanuka byihuse. Ariko umuririmbyi yakagombye kubikora, yarangiza agaca bugufi, ibyazi agasa n'utabizi, icubahiro cye kikavugwa n'abandi ariko ntacivugire. Ndumva ari n'ayo mabanga. Hanyuma gospel y'Abanyamurenge ubona iri ku ruhe rwego? Gospel y'Abanyamurenge mbona iri ku rwego rushimishije. Ngerageje kureba imiririmbire yacu hirya no hino muri iki gihugu turimo, mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacu, indirimbo z'Abanyamurenge ziri ku rwego rwiza. Imana yagiye ihagurutsa abanyempano batandukanye kandi bakora ku rwego rwiza pe. Ibyo si ibyo gushidikanyaho, nubwo twifuza kugera n'ahandi, uko iminsi igenda Imana izogenda ihagurutsa abanyempano, ariko iri ku rwego rushimishije. Indirimbo zacu zumvwa n'amahanga menshi. Ndumva ari ibyo. Ni uwuhe muririmbyi ufatiraho nk'icyitegererezo ukunda? Abaririmbyi ni benshi nkunda, baririmba indirimbo z'Imana. Wumva cyane ukumva ko ukwifuza kuba nkawe? Ntawe nifuza kuba nkawe, nifuza kuba nkanje. Ntawe nifuza kuba nkawe, ni ukuri. Ahubwo isengesho ryanje nuko Imana ingira njewe. Gusa nta n'uwo ndwanya, nta n'uwo nanga, kandi ntawe ndakunda muri bo, ntawe utamfasha. Abaye aririmba indirimbo z'Imana
sinovuga ngo baramfasha bose abatuzi n'abandi benshi bamwe batazwi cyane iko novyita ariko nabo bararamya Imana ndabizi baramfasha cyane yaba ari benshi baramfasha indirimbo zabo usanga nziramya mu Imana izi zose yaba ari abarundi yaba ari abanyarwanda yaba ari abanyamurenge yaba ari abazungu yaba ari abazuru cyane baradufasha cyane ariko hamwe n'ibyo ukavuga ati Mana nanje mfasha ibyo wanshizemo nanje bifasha abandi n'iryo sengesho ngire njewe kuko ngiye kwigana undi ngo nifuza kuba nkanaka buri muntu agira umwihariko we biravuna abarundi bazavuga ngo ingendo y'undi iravuna urebye ni nguko ni byiza cyane buri muntu nyine agomba gushima uko ari Imana nyine yamugize agashima n'ibyo yamuhaye ya nibyo kabisa yego hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu yego watubwira ni irihe banga ryo gusenga ibanga ryo gusenga ni ugusenga ibanga ryo gusenga ni ugusenga gusenga kuzanwa no gusenga wongeraho gusenga bikatuma usenga wenda ibyo ndi kuvuga sinzi kuri kubyumva ari igihe abantu benshi bazi ko gusenga ari byiza ariko bigahora mu migambi ngo nzosenga ngo Imana ngo nzosenga ngo ariko ngo Imana ngo nimfasha nkabona nk'akazi ngo cyangwa ngo nkakora ngo none ngo nzama ngenda ngo niyahurira Imana donc bigahora mu migambi nzobikora ariko ikintu namaze kumenya kuko naje biranshikira hari periode igera nkagira amasengesho menshi akaba indi periode inshikira nkumva nkeneye gusenga ariko nkavuga ngo reka nta kibazo ngo ubu nyine mufite gahunda nyinshi ngo ariko reka nzosenga ngo ngariza cyangwa mu kwezi kuza none ukwezi kwagera nkavuga ngo nzosenga mu kundi umwaka woshira ariko nza ndeba iyo nahagurutse cyangwa n'abandi benshi basenga barabizi kuko gusenga ni sacrifice ni igitambo donc ugira ibintu wimye ukarwana n'umubiri ubusanzwe umubiri unezezwa no kuryama no kuwufata neza no kusohokana no kugira gute iyo ubwiye ikintu cyo gusenga utekereza ibintu bibiri uravuga ati ni umwanya kwama ngo mara umwanya mara isaha mare isaha 3 cyangwa mara ijoro ryose cyangwa mara amanywa yose ngo ndahantu hamwe tayenganira n'abandi cyangwa ntari kurya cyangwa ntari kuri WhatsApp ukumvura ijeni rero bisaba kwiyanga ibanga ryo gusenga ni ukuniga umubiri kandi umubiri nta na rimwe uzoguhereza uburenganzira bwo kuvuga ngo none ngo harageze ngo genda usenge oya umubiri ni ukuwutegeka kugira ngo iri joro urararo mu masengesho ejo uzoraramo ejo bundi uzoraramo none iyo wamaze kumenyereza gutyo usanga wabikunze bikakorohera gusenga ni byiza bigira umusaruro bihindura ibintu byinshi bizana amavuta bikuraho imisozi birwana intambara z'igihe kirekire z'imyaka iri imbere icyo turi uno munsi wa none njewe nza mvuga ngo ico ndi none ngikesha amasengesho amasengesho niyo yangiza ukundi amasengesho niyo ahingura umuntu gusenga ni byiza ntagisa nabyo murakoze cyane murakoze namwe turagushimiye cyane kuba witabiye ubutumire bwacu no mu ijoro iguha umugisha hanyuma mu gusoza ugire ijambo rimwe ubwira abakunzi muri studio n'abaririmbyi bose muri rusange bagenzi bawe ugire message ubagenera natwe turabashimiye kudutumira hano kuri studio zanyu imuhira studio twanezerewe kutwizera kugira ngo dukorane kino kiganiro tubihaye agaciro cyane kandi tunabatera intege ibyo mukora ni byiza birafasha mu kwamamaza ibikorwa runaka by'abantu runaka abanyempano runaka kuri twebwe bidufitiye inyungu turabibashimiye bivuye ku mutima tunabatera intege
kugira ngo mukomeze ico gikorwa ni ciza, ni igikorwa c'indashikirwa. Nubwo umuntu yogira impano runaka gute kumenyekana no gutera imbere kwayo biterwa na media. No kuvuga ngo muradufasha, turabashimiye. Hanyuma ijambo nagenera abaririmbyi bose abakora ibikorwa c'Imana hirya no hino, ntitugacika intege. Ndabizi muri aka kazi dukora cyangwa muri uyu murimo dukora hari ibikorwa byinshi bica intege, kandi buri wese ku rwego ariho aharanire kuba we, kandi ntawuvuka ngo yuzure ingobyi. Hari abaririmbyi baba bazamuka, natwe hari aho tugeze twifuza no kugera ahandi. Urwego rwose uriho umenye ko imbere yawe hari amahirwe yo gutera imbere no kuzamuka. Mu gihe tubaye abantu bakora ibikorwa by'Imana, tubikore mu mwuka, twubaha Imana, twirinda cyane cyane irya nyuma. Abaririmbyi bose aho mu nyumva muri hirya no hino, mumenye ko iki gikorwa ni umuhamagaro w'Imana, kandi agaciro kayo nuko tugomba gukora tuzirikana neza ko turi abanaziri, turi abantu batoranyijwe. Tureke kubikora igikorwa c'Imana gitakaza agaciro n'umwimerere wacu iyo tuvangavanga. Twaririmbye, ni bande bari mu manyanga? Ni abaririmbyi. Ni bande bari kuri stage baba babwira abantu ngo bazamura amaboko? Ni twebwe. Ni bande baba bari mu bintu bidafite epfo na ruguru, bisa nabi, bavuga ngo bisuzuguza igikorwa c'Imana? Nimureke twiyubare, ibikorwa by'Imana tuzubahirize. Imana nayo izihesha icubahiro muri twebwe, isi imenye ko tugira Imana. Turabakunda kandi turabashigikira, turabubaha. Murakoze cyane, turagushimiye. Nitugukenera undi munsi turahari ku bwanyu cyane kabisa. Murakoze cyane. Murakoze, natwe turabashimiye. Imana ibahe umugisha mwese. Amen.